ajak maawatan, ito'y na kas kula kayat, umabay-abay ag sadag-sadag, ket agpapasa, ngaglailo itaayat. Uray anya, apustura ti aramidem na pintas kalata, agmisuken umisem ka, at dalaket kay papanana. Kas nalapuna, ibalod na kadagita imaket na namin ta, ragsak ni at anay dumduma. When nagkasata, naagda na ti kayang ayat, napintas na lailo, no agayat ket napudno. Uray numan-manut, isasarong karpo, awatin na isasao, no di mailiwag ken kabyag ko. Uray anya, apustura ti aramidem na pintas kalata, agmisuot ken umisem ka, at dalaket kay papanana. Kas dalakuna, ibalod na kadagita imaket na namin ta, ragsak kayan anay dumduma. When nagasata, naagdaan at di kayang ayat, napintas na lailo, no agayat ket napudno. Uray numang-manut, isasarong karpo, awantin na isasao, no di mailiwag ket kabyag ko. Uray numang-manut,